lebyi I vuhaji bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. I don't know what's going to happen if I see him. I don't think I will go inside today. Maybe in the next court appearance. Muhehliwa eka mhangu yo dlawa ka wanhwana wa le Hammanskraal, Gaugelo Maruta, u ta tlhela ekhoto hi Wavuntlhanu vhiki leri taka. Holobye wa Vupfhumba Patricia de Lille a yima hi xiboho xakwe xa ku herisa bodo ya SA Tourism. Thank you to you South Africa. Thank you for allowing me to be your golden girl. Kasi tlhela languta tinghwazi eka masagwati ya mitlangu SA Sports Awards. Magana mlanguta mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye leyi haxaka eka DTT. Riperini Holobye wa Vupfhumba Patricia de Lille u bakanya swihehlo swa leswaku yena u sirhelela nhloko ya SA Tourism no Mbulelo Guliwe kumbe ku hoxa tintiwo eka bodo ya nhlangano. De Lille u tlhele a bakanya swihehlo swa leswaku u na mafambiselo yo lerisela endzhaku ko hlongola bodo. Hi 2023 ntwanano wa mabiliyoni ya tirhandi na xipano xa English Premier League xa Tottenham Hotspur wu herisiwile no tlhela wu vuriwa ku va wu nga ri enawini. Sweswinyana Holobye de Lille u herise bodo ya SA Tourism hikuva hehla hikuva va khome nhlengeletano leyi nga riki enawini laha va nga tlhela va yimisa CEO Nombulelo Guliwe ku tirha. There is no such terminology in the Act of a representative of the board. The Act is very clear. That is up to the minister to appoint an acting chair, which they should have asked me to do, or appoint a chairperson and a deputy chairperson. Ku hangalaka ka bodo swi tise swisolo kusuka eka DA na Outer lava hehla ka de Lille hikuva a nghenisa tipolitiki. Kambe holobye u kanetile leswaku u yimelela CEO Guliwe loyi a nga yimisiwa ku tirha. Bodo leyi nga herisiwa a hehla Guliwe hi ku nyikela thendara ya 100 wa timiliyoni ka khampani leyi pfumalaka ntokoto wo rhurhela mihlengeletano ya Africa 2025 na Africa Travel Indaba 2025. I have noted media reports that I'm protecting the CEO, for which I vehemently deny because it's not true. I've also been accused of political interference in the tourism board and in the affairs of the South African Tourism Board. And I always say to people that, well, you are entitled to your opinion, but you're certainly not entitled to your own facts. De Lille u ri ku lulamisela nguva ya ximumu swi le makungwini ku tiyisisa leswaku nhlayo ya vuendzi yi nga khumbeki. For the first quarter of the first of this financial year, SAT spent 97% of their budget. So even the portfolio committee commented on that. So I will ensure that the implementation of all these plans are implemented without failure, together with the Department of Tourism. Holobye u ri amukela ku va ya tihlamulela emahlweni ka komiti ya swa vuendzi eParlamente. Khale ka mufambisi wa masipala wa Umzimkhulu eKwaZulu-Natal u sungule ku endla xikombelo xa bail ekhoto le ka masipala lowuya. Zweli Phansi Sikhosana u khome mali no dlawa ka matsananankulu wa ANC Youth League Sindiso Magaqa. Khoto yi kale tshinya Sikhosana hi mhaka yo hlekelela hi nkarhi lowu a konanisiwa hi vachuchisi mayelana na xikombelo xa yena xa bail. Sikhosana u rhanga khomiwa hi 2018 na munhu wa van'wana vahehliwa mayelana no dlawa ka Magaqa kambe a tlhela a tshunxiwa. Magaqa loyi a ri khanselara wa masipala wa Umzimkhulu u baleseriwa a dlawa a tshame emovheni lowu a wu lo yima hi lembe ra 2017. Ehenhla ka un'wana wanuna loyi a hehliwaka hi ku dlaya muchuchisi wa le Gqeberha Tracy Brown wu yisiwe ka Wavunharhu vhiki leri taka. Muhehliwa a ri ekhoto le Gqeberha namuntlha endzhaku ka ku khomiwa maphorisa ya Hawks vhiki leri nga hela eka roadblock. Ku dlawa ka Brown
swi vange swikombelo swa leswaku mfumo wu kuma tindlela to tisa vuhlayiseki bya vachuchisi. Brown u balesile jaridini ra yena a ri endzeni ka movha n'hweti leyi nga hela. U vula ku va a hlasele hi munhu wa vavanuna. Hawks va karhi ku ya mahlweni na vulavisisi bya vavanuna lavan'wana vanharhu. I can confirm that there is a suspect that has been arrested, a 33-year-old suspect, in connection with an alleged murder regarding a state prosecutor who was allegedly murdered in front of her own premises and family. Well, immediately after that, a multidisciplinary task team was assembled to follow all the possible leads, and indeed they've managed to break through to identify this 33-year-old suspect who was allegedly fled the scene immediately after the incident to Johannesburg. So on his way back, the team managed to trace him down from Johannesburg to here, and then they've strategically coordinated a roadblock. And that is when he was arrested, and he's appearing today for those charges. Maphorisa eMahikeng Northwest va boheka ku tirhisa maqulu ya raba ku hangalasa ntshungu wa kombisa ku vilela elokixini ra Mabatho. Vaaki va pfale mapatu ya lokixi leriya va kombisa ku vilela hikwalaho ko pfumala mati. Va ri mati ya le ka vona ya swi kota ku famba vhiki hinkwaro naswona masipala a wu rhumeli tilori ta mati. I have medication here with me. I cannot even drink it. I cannot even swallow it. And among other things, we have polluted houses because we cannot even flush our toilets. And among other things, it's so frustrating. There's one stupid policeman there. He gave an instructions that shoot these dogs. How can you say something like that? The ward councillor, you are very frustrated. It's from Thursday without water. Yesterday we were trying to be civil as the community so that we resolve the issue of the water. Now the municipality failed this community decimal. So we need solution now because it's very frustrating. I'm staying in Unit 15. It's been a week without water. Now we don't have choice. We have to stand here and look for solution. We are trying to come up with temporary solution, but the community is stopping us. At the same time, we are struggling. We open the valves, somebody closes the valves. We open, they close, we open, they close. So we don't know what's the intention, but we sincerely apologize to the people of Ward 2, Unit 15, Unit 14, Unit 13. And we are working very hard in resolving this matter. We have roped in Ngaka Mudiri Molema and Makhalis Water and the Department of Local Government. Loko emavhengeleni vativi va ri vaakatiko van'wana va pfumala vutivi mayelana na vuvabyi bya dementia. Ka vo dementia i vuloyi. Tshama na yena. Hisa mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Wanuna wa le Hammanskraal loyi a hehlwaka hi ku tlhavetela no dlaya murhandziwa wakwe eka mhangu leyi nga hangalaka ka swiyenge swa mabulo u ta tlhela ekhoto vhiki leri taka. Lazarus Antonio wa 27 malembe a ri ekhoto le ka vona eThemba eHammanskraal. I hungu leri ri nga rhanga eka awara leyi. Lazarus Antonio u hehliwa hi ku tlhavetela no dlaya Kgaugelo Marota hi mhaka ya swihehlo swo xanisa na minxungeto ya madzolonga. Kgaugelo u ya endla protection order kumbe ku ya endla xikombelo xa nsirhelelo emaphoriseni ehenhleni ka muhehliwa. Naswona leswi a swi sivelanga muhehliwa ku n'wi dlaya hi tihanyi. Ntshungu wa vaaki, minhlangano yo lwisana no xanisiwa ka vamanana na vana na minhlangano ya tipolitiki a va ri ehandle ka khoto ku komba nseketelo eka ndyangu wa ka Marota. Tatana wa Kgaugelo Thabiso Siyema vula leswaku muhehliwa a nga nyikiwi bail. I don't know what's going to happen if I see him. I don't think I will go inside today. Maybe in the next court appearance if they deny him a bail. Mavandla tipolitiki va sole swinene minhlaselo leyi. The mother of the girl, she's so scared because she said she doesn't know if this guy will come after them or this guy will buy the case. So we are saying to our law enforcement, let justice take its course. There should not be bail allowed for this person. What he did was gruesome and it's completely unacceptable. And we demand justice for Kgaugelo. Muhehliwa ku hehliwa loko a tlhele a tlhavetela murhandziwa wakwe wa sweswi endzhaku ku tlhava no dlaya Marota.
Monsters like this ones, they need to be taken away for good from the society. Now he's going to jail. They're going to say he's got a life sentence. We're going to feed him with our own tax money. They're in jail. It's like we're rewarding him to kill our child so ruthlessly. Ntsumbu Khawukhele u kumeke na timbanga to hlaya kusuhi na ndhawu yo xavisa byala eMawubane kusuhi ni la Hammanskraal. Endzhaku ka mhangu leyi muhehliwa u endle nkandziyiso wa video ka swiyenge swa mabulo laha a nga hlambuluka kona. I'm sorry, I'm really sorry to everyone. And Lena, I don't feel what I deserve for Kipele. Baba Mara, I know, but Babalile Batu Babila. Guys, Kibalile Mutoka Maratang. And then I never meant to do that. Tani ile singwita manana inga kusuhi no fika emakumu. Lexi I xin'wana xa swikombiso swa madzolonga yo xanisiwa no dlayiwa ka vamanana laha tikweni. Muhehliwa u ta tlhelela ekhoto vhiki leri taka hi Ravuntlhanu. Va ndyangu wa kokwana wa le Kimberley loyi a karhataka hi vuvabyi byo lahlekela hi miehleketo loyi a nga dlawa endzhaku ko pumbiwa vuloyi va ri va ha karhateke swinene hi mhangu liya. Ntsumbu wa Mini Modise wu kumeke hi xamundzuku wa siku leri a nga vuya nyamela laha rona wu ri na timbanga to pukuteriwa. Nhlangano wa mavabyi ya swa miehleketo wu sule swinene hi mhangu leyi no kombisa leswaku vaakatiko va pfumala vutivi ta mavabyi ya dementia na Alzheimer's. Mavhiki mantsongo endzhaku ko lahlekeriwa hi mana wakwe, Lisigo Lipalamo wa twa ku vava loko a hlamusela mafelo ya mana wakwe. Mimi Modise a ri na mavabyi yo lahlekeriwa hi miehleketo dementia. Modise u xanisiwe no dlawa endzhaku loko a hume ekaya n'wana wa yena a nga n'wi vonanga. Lipalamo u ri mana wakwe u dlawe hi ndlela ya tihanyi naswona u lava vululami. So when we get there, I just saw my mother laying there. They said the community beat my mother. I don't know for what. Because I was going to understand if my mother did get there and maybe do violence or maybe, you see, and that kind of things, but my mother didn't do nothing to them. Dementia vuvabyi laha munhu a lahlekeriwaka hi miehleketo nkarhi na nkarhi. Nhlangano wa swa mavabyi lawa Association for Dementia and Alzheimer of Southern Africa and Northern Cape va ri swi na nkoka ku lemukisa vaaki hi switandzhaku swa mavabyi lawa. We don't have correct stats. The people's not been diagnosed. So we've got stats, but I don't think it's a true reflection of all the stats. Madokodela va tsundzuxa vaaki ku yisa maxaka ya vona eka swiyenge swa vutshunguri loko vo tshika va lemuka swikweto swa mavabyi lawa. There should be a clear awareness about dementia because a person with dementia, when it gets worse, the people they may even forget the names of their own children. Someone may even forget the bathroom in their own house that they stayed for years. They may even forget that they had breakfast in the morning. Vaehleketeleriwa vambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya Modise va ta tlhela ekhoto n'hweti leyi taka. A ku swi na vuthala mayelana no nyamala ka khale ka muhleri wa mahungu eka SABC Phaki Manas Tshungu. Tshungu u nyamele tin'hweti timbirhi leti nga hundza. Ku ya hi khale ka vatirhikulobye na vanghana, Tshungu u voniwe edorobeni ra Pitori mavhiki lama nga hundza. Vaakatiko va komberiwa ku pfuna ku va a kumeka. Laha hi le Beggars Park laha khale ka muteki wa mahungu a nga heteleriwa ku voniwa kona. Handle ka matshalatshala lama nga endliwa hi ndyangu, vanghana na maphorisa ku ni swivilelo mayelana no nyamalala ka yena. Khale ka vatirhikulobye va kombele vaaki ku va pfuna ku lavana na Tshungu. We appeal to the people out there, the communities, the police, whoever might come across him, just to inform the nearest police station. Tshungu u vonakale ro hetelela hi siku ra 23 n'hweti ya Khotavuxika a nga se suka ekaya rakwe eAtteridgeville. Va ndyangu va hisekela ku n'wi kuma. I've been in touch with the wife. She's not coping. Every time you speak to her, she just cries. So that's why we appeal to everybody who might come across Manas Tshungu to make sure that he returns home safely to his children and grandchildren. U tirhe eka SABC eka xiyenge xa mahungu ya tipolitiki kusukela hi malembe ya 1990 ku ya fika hi 2000. Kutani a vuya a ya tirha tani hi murhangeri wa xiyenge xa mahungu eLimpopo. U tirhe malembe eka SABC ku fikela loko a ta ya epencenini hi 2013.
His family is desperate for information about him, and we have put out various appeals. So we are asking for anyone who has any knowledge of him at all or his whereabouts to please contact the police number which is on the pamphlets or his family directly. Maphorisa va kombela loyi a nga tshukaka a vona tshungu ku hlanganisa na Commander Colonel Aleta Brat wa le xitichini xa le Atteridgeville eka nomboro ya 079 891 4156. Mali la ka randi yi tile lo pimanisa na timali ta man'wana matiko. Xava dollar is 17.57 cents, mpondo i 23.70, euro i 20.54 cents. Kasi pula tiko akala na Botswana i 1.21 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Isuku i $3,375 a ounce, platinum i $1,348 a ounce, kasi nxavo oil mbisi i $68.65 imphongolo. Mudzaberi wa Kaizer Chiefs Nasreddine Nabi u vuyile. Nabi a nga ri kona laha tikweni ku ya pfuxela no va na ngamu yakwe leyi nga humelela hi nghozi eka rikwavo eTunisia. Chiefs yi sele wina mitlangu hinkwayo yinharhu yo pfula nguva yintshwa Absa Premiership loko Nabi a fambile, kambe u ta va kona loko Amakhosi va omba na Masandawana eFNB hi Wavunharhu. Swandla swa mudzaberi ku nga Khalil Ben Youssef na Cedric Kadze hi vona va khome xipano loko Nabi a nga ri kona. Nabi u fambe a ya eTunisia emasunguleni ya n'hweti leswaku a ya tlhogomela ndyangu wa yena endzhaku ko va nsati wakwe ya hlangane na nghozi, kambe sweswi u horile. Naswona Nabi u vuyile laha tikweni ku ta dzabela xipano loko xi tlanga na vasirheleri va xidlodlo xa Premiership ku nga Mamelodi Sundowns hi Ravunharhu. Ku ta va ku ri ntlangu wa yena wo sungula wa ligi. Naswona Kadze u ri va tsakile hi ku vuya ka mudzaberi. It's true that the coach is here now. It's something that we are on the field every day, and the selection doesn't change. It's just that now he's physically here, and we talk every day. We are on the field every minute to see how the boys are performing. Valawuri va timbala ta mitlangu laha tikweni va ri ka ha xavisiwe 27 wa magidi ya mathikiti ya ntlangu, naswona va langutele ku va nhlayo yi tlakuka. So if we go on the 60,000 planned capacity opposed to the 45, there's a 500,000 difference in cost related to city services, JMPD, medical, private security companies. Sungula ya hafu ku bile awara ya 7 ni madyambu, naswona tinyangwa ta pfuriwa ya hafu ku bile awara ya 4 hi Ravunharhu ni nhlekani. Vaka hina lama emakwema mahungu namuntlha man'wana ta va kona hi Wavunharhu. Tsitsi va loyi u ta landzela na xipiko xa maxele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Ripereni. Akhensa ku siriwa nkarhi a hi langutisela ku xiyimo xa maxelo xi hi khomele yini hi rhanga hi madyambu ya namuntlha ku langutira mpfula na moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela mpfula leyi nga va ka kona leyi tsutsumaka kwalomu ka 30%, kasi loko ta xifundzankulu xa le Eastern Cape ku ya kwale Western Cape u nga ha langutela mapapa lama ta va ka ri kunga moya languta xifundzankulu xa le Free State na kona u nga ha langutela mapapa lama ta ri kwale ku languta xifundzankulu xa Limpopo kona u nga ha langutela moya lama ta va ka ri unga kwalomu ka 20 wa kilometara hi awara. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona hi languta ku xiyimo xa maxelo xi ta va xi tshembisa ku yini, kasi loko ta xifundzankulu xa Mpumalanga kona na kona u nga ha langutela mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kasi eka ndhawu to tala ku ta va karhi ni mapapa. Kasi loko hi languta swilemukiso kusuka eka vavambi va maxelo ku langutela rintshwa loko languta xifundzankulu xa Limpopo ku ta va karhi ku hisa swinene, loko ta xifundzankulu xa North West na kona ku languta xiyimo lexi fanaka, loko ta xifundzankulu xa Gauteng na kona ku ta va karhi ku hisa ku ya kule Bloemfontein ku katsa na xifundzankulu xa le Northern Cape. Kasi hi langutela leswaku
maxelo ya swifundzankulu ya tshamisekile hi rhanga hi xifundzankulu xa Gauteng ku langutela maxelo ma kahle swinene loko hi languta ndhawu to fana na le Pitori ta ve ri kwalomu ka 14 ku ya eka 28 la ku languta Bronkhortspruit 6 ku ya ka 28 Johannesburg yi ta ve ri ka 11 ku ya eka 29 Casa Springs yi ta ve ri ka 9 ku ya eka 27 languta xifundzankulu xa Limpopo nga langutela maxelo mo hisa swinene loko languta to fana Messina ku ta ve kwalomu ka 16 ku ya ka 34 languta ndhawu ta le Giyani ka Siyandane ku ta ve karhi ku hisa kwalomu ka 15 ku ya eka 28 languta Thondo yi ta ve ri ka 15 ku ya 31 kasi loko Tzaneen yi ta ve ri ka 10 ku ya ka 27 languta xifundzankulu xa Mpumalanga nakona nga langutela maxelo ma kahle swinene Mashishini yi ta ve ri ka 8 ku ya ka 26 Skukuza yi ta ve ri ka 16 ku ya eka 26 kasi loko Mbombela yi ta ve ri ka 14 ku ya eka 24 languta xifundzankulu xa le KwaZulu-Natal u nga langutela maxelo mo seka swinene languta Free yi ta ve ri ka 11 ku ya ka 20 Ladysmith yi ta ve ri ka 11 ku ya eka 23 languta xifundzankulu xa le Eastern Cape u nga langutela maxelo ma le hansi loko languta Mulenzwa yi ta ve ri ka 4 ku ya eka 23 Komani yi ta ve ri ka 4 ku ya ka 21 kasi Qubena yi ta ve ri ka 4 ku ya ka 25 languta xifundzankulu xa le Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle languta ta ku humela dyambu kasi languta South West yi ta ve ri ka 3 ku ya 20 u languta ndhawu ta fana vo George yi ta ve ri ka 9 ku ya 18 u languta xifundzankulu xa Northern Cape ku ta va ku ri na maxelo ma kahle swinene Kurumani ku ta ve ri ka 10 ku ya ka 29 Upington yi ta ve ri ka 12 ku ya eka 33 languta xifundzankulu xa Free State u nga langutela maxelo ma kahle Kroonstad yi ta ve ri ka 6 ku ya ka 29 u languta Bothaville yi ta ve ri ka 6 ku ya ka 30 languta xifundzankulu xa North West xona u nga langutela maxelo ma kahle swinene na ndhawu to fana vo Rustenburg yi ta ve ri ka 11 ku ya eka 30 u languta Potchefstroom yi ta ve ri kwalomu ka 10 ku ya ka 28 Mahikeng yona yi ta ve ri ka 13 ku ya ka 29 kasi Tosca yona yi ta ve i ri kwalomu ka 12 ku ya eka 32 laha ku ri maxelo ya mkhomelo wona ka madyambu ya namuntlha ra perile